Míle go léib blianachain bhíon cultúr agus an teanga Gaelach go farsana fud na héireann I leamháineann agus Albain. Ní hálann cásan is fearr, agus na Gael sáiníí le chládach sna cantar íorbúta a áirítear na nuachta. Agus ní éireann bháin a tharla sé seo. Is mise donna chomach an nimire, agus tá meid tuairt faoi thoras dúchán nach mara chun nás go chothú I dtír mo cheantar hain go na mara agus na críocha Gaelach eile fud chóstaí na nuilleann seo. Agus méid thóir stair agus seanachas na Gael, tá súla mála amach an mair an cosbachtaí bith idir mo phobal tain agus pobl na gantar eile chuis chládaí seo. Chládaí na Gael. Thug muid buile bhá don na chéad chlocha a casú na Albain ach fuair an súil níos réchúisí nar is cuiidúisteach a gnáil chríanán muid. Áit rá ceann chearú na Gael an Albain broch míle go léib blianachain. Ní ra go hí nás rohanna códú le písa, agus tá súla na sein go mbeidh tinneol tachtaí agus seolta ordaí go gcuid is muid thóir Gael I lean na Albain. Sé I lean cholam cille I leanúí ceann scríbin is. Yn ei sin, tá fuin seola siar ó hua chuig na hílean an siar, agus an machar gáin na Atlantic go thuirst. Timpeall ceann tuaisceart na Albain na sin, an nuas trí lochnis ó dheasca tír chonúil, muo, gus bhhail. That's the pirate ship. What the Red Bull ship American ship? For the vessel go. We let you go to the hinges and the man and it's a pirate ship. Yes, where's your flag? Yes, where's the patch on your right? I got that pirate flag. Yeah. Bhí sé chin ar a chromúid an tuile an bheanaithe I leanúí, agus chodar muid go sáb a bábhhaincair compórteach a d'imse muid go scládaí. Tá sé trothúil gur mráúilta bheith go máiltiú chuig an tuileann seo ó tharla gur as gnón na críostaíochta a bhain sé chliú. Ní duna díganta me, agus leis a bhírinne rá tá méid cinná leibhreaach faoin líomh cholam cille. Mar go chóla me na rumpar sé hain mar a bheith na éibh gúnaí an. Deirtar gur á láimh lárnach é colam cille sa gabba fuiltí bhí éireann I riamh, cáchúil dreibhne a tradiú a 5-6 go híon, is in armáriú 3,000 go léir fear beannas páiste. Ar éirí I níonchatha a tháinig sé an seo go hileannaí. Cén chuí ar bhain I lean í cáil amach? Be calam cília hamas muní chugnúh calam cília a chánig gan dhéilean agus istíich manachin an san áte seo rudagan a bheith go má cútramach dó echgraí an áte. Chánig anna coicia trífichit sa trí. Bána éirín a bheith rucagé garstan an an dúna gáil anna éirín. Bána tíalach rígal cuachgach a bheith. Cén fáir tháinig colam cille go Albain? A réir tradition chaesan agus ferile na finnegan na machir a chéile. Rain calam cille tar scrífag de halamatar agus chará finnegan toligte mi an sin bheith an a ferachcin gorá calam cille a tost luach fallah von a leor le vidjanu sin agus lean blár. Se sciolach go hána sin ach ha isacín grá calam cille an sás ánam blár mór. Án san teach tór gúine a bharafog. Agus hainis colticha hamas muine chu gumbeta dó calam cille éirin ágal, héiche, agus hánike do galape mar ágarach. Chain leor chenanas chrúcha gána seo.
agus habeach ann an bháin dú, agus ha mi gyntach ugli seo gyrá na dachan ann san áte seo agus an solas a tos spregag do na manich. Hí sin háast an bháin dú be tór luchiala na tían gan áte agus haid háast a féin spregag fó vontolas fó na dachan. Hí sin mun cúrstóri. Tá bád fearantóireachta ag seoladh na géad torasóir nús an áil go muile feanna maidne. Go leanín beg nach bhfuil a cúna heasbach go 6 cór den teagan le cos 140,000 cuairteoirí teo chuile bliain. Cínte meall an stair agus áideocht i leanaí ruair mhór torasóirí. Ach teagan go leor teo eilireacht as do pail. Agus chuig an Iona community. Grúpa ecumenach Christithe a bhfuil an bhainisteir faoin na gúram. A má bóla lena gandere. In previous generations, this would have been a busy spot because most traffic and travel was by sea. Today, Iona's out of the way. It's the end of the line. Nobody comes to Iona en route to somewhere else. You have to intend to be here. And for some reason, that opens them up to new experiences. And many people talk about it being a life-changing experience. This part of the world and to the north was the land of the Gaels. And to the east was the land of the Picts. And to the south, the land of the Scots. And Iona was strategically placed that Columba and the monks could have a mission to those particular communities. So Iona had a key geographic location as well as being a significant spiritual place. I think the secret of Columkill is that he dates from before the Reformation. So he is a positive figure for both Roman Catholics in Scotland, but also for Reformed or Presbyterian folk, that people know when they come here that this place is for folk of all faiths, because I think they recognise the beauty of this place, but there is also a spirituality to it that can be traced back over those centuries, right back to Columkill and beyond. Chan ar ilum hain, tá na torasóirí chan láid seo dhéantais teachs na báid fearantóireachta agus tá suimhneas ar ileanna í ríist. Tá chuí neartú a tá sí cóirú gon chéadúir le fada. Béidir nar a sé ceart am a bheibhris ach faoi cholam cile. Í le gúil se fear amachhain, bádúirí éireann nach chu cosú le séin, le go mé ar seolta crochta ríiste. Good day. An Naomh Bairbre os Báintín go Naomh Ile, agus í a gobar mar a snágadúir a dibh. Na seolta líonta, na téid teáin, agus ceoladh na tunta na creiceann na bháid. An tíneal tachtaí, agus suimhneas i leanna í tucaí ar báirde. Ní mór an áitear dain a roiine na cruhanna céanna chlách le chlochanna bhuaimhreach a gon daontrama. Ach tá Ileán Stephen seo ar cheannacham. Crothíún éirim seo sa chlách is go bhagam a boltán nach fuair a guscapuí nar a chas sé ar bharge 65 milliún bliain ochil. Leagan eile gon scéal ná go dánig facha an álas Alban, chun déire chu lefin mo cú, ceannas í trefn na bhíonna néirin fadó. Is ar chara ó Ileán Stephen go intrum a tháinig fachach na Halban, bina dunir. Ach nar chunig fin mo cúl bina dunir I bhí fí hóchamór leis héin, hiag sé nach ran spreacán a bhla. Chiléis ben úna a fearan néadaí páistí agus curiú a gléomhana.
Ín siún bré go ach na halban be mac fiún an páistí, agus go gear go meach fiún héin sa máile. Arnú bhil faitis be na dunar, agus ru sé reis go leon stefe agus charta sé an cara clochan na í. Téanach bhfuil láidir, ní flear a bheith glic. Maar gaan naar de gehoord of de burger zo plees gemaakt. Het is een gewoon maar de er gegacht hebben dan. Dat ik het gestaan. Tegen later. Die gaan aan boord staan. Als je in de mile piste vind dan met je te maken. Dat geloof dan. En dus zo is maar er ook sorry. Wil ik op toch te gaan. Dúr a báil seoltareachta leichéad míle trí súnda bhunamuid is gar an Ilian Colagus tírí. Deirtar gur ateo tá náiti scríomhúire fud na héireann Alban agus an bhréiting. Ní haulan cás an neofarir is arna wara, ón Tilian is fóideo yes bhfuil cúnaíon gon hilan an tír. Tá an ghuí neartú agus úlainn bheith mar an nocht. Tá búm bristi, géige tá níochttar an teol bhór, agus tá sé mar a bheith cos bristi go máir. Is siad a láidir I brisise. An prús céanna go bhí á lorg níos luachtaam I dhearach meistí. Tá písa ámuid atá fós ceanglaí go dhéireann teol in na chuntucht. Mar má íonn sé bhíontas ag siad eile, baine sé an pusco luine. Má táirch an teach sláán a dír, a seolta leis tríú go beh. Tá tinneal gur déiteach siar a ríistmhaid, agus ní bheith sééis go chuí chud éidir do muiste mór tá dianta. Ja, mannen. Oh, fijn dat je het middag. Ben ik klaar te takken, Bhíon búm chéad a troideag fíd ar éir, ach tá sé na rí fís. Zet op. Handteken. Oké. Níle sam conneamh muid ceann eile, mar ach an le Connemara, níl me dóchasach go méid teachta chrán sách mór ar heilte an cheantar seo. Chréid me gur beannacht cholam ciile ar maidinein nar cheol muid amach go golanta faoi Ilianaí, ach níos measa a cuasa níon le. Tásúlam nach díalta sé seo nuis go bhhar mo chu Hebrides faoin líomh. Tá na Iliana naiste á bhágal na ní, agus úl go mé níos mó árainn cos chládaín na Iliana an siar. Leúna dé be níos mó Gaelic le cloistear freisin. $700 milliún blianachchain súil riú cloch ó gáil ruada. An chloch céanna tá an seans na Hilan an siar, agus tá nghailteachtaí Gaile bhuió agus chun an ngáil. Tásúil an feiceáil ó bhfuil laigh go bobbal Gaelach ar mharaí le Gael na héireann, os gur a gara céanna tógiúmuid. Chainil dúine feas sin.
Siwn has ni chotoriste. Chanel fe arigol es fasen. Ba de húnus. Ysgrib ag de hŵn sy'n ac tasan ydw sy'n hawn o gyr yn nog. O ha treffer môr edrych barau agos mwynhau sy'r môr alaba. Llawn coltoch. Mwynhau ddeud yn y han y dŵn ac yn y. Se nŵn un yn y hachga. Dŵn o a gopys crwy ach dyd y hwyas at o stoi biad sein sy gael o'r an sy'n dawn sy'n mar y fad riaf. Dyd y famysau nam rwtbeg fydach fe na sewn dŵn y gyn sy'n gos yn y stoion sydd o'ch ffilmach cŵl agos tir na nog agos na dŵn y becws na synwch. Can mar y hannig o dyn calam cylio. Fo'n un calam cylio ha se mwynhau na hedyn eich hannig yn awl yn dasoch agos hwg sŵas calam cylio. Na dy fad dologedyn le iasg ydych rhywach sy dewn am sy'n gynorach ach siol, ienig at o siad farau go eidyn, mae fa y gwyl kerst o'n nhw'n dda. Fy gat y crech, fy gat y dost, eis crwy y eidyn, ac fy gat y fain wsgu beha. Fy gat y tilig le wsgu beha. Cwrwn yn cangylodir ydy'r eirin agos na criach o sio intas ar. Fiw mor ydig yn mechol ocl o dertr lwm. Eirin nis gorig yn dram sio na mar a fein le dwyni y tif hair gymwch ond e hen yng Gaelic. Sydd clonfic neil o olo o hwy cwyslion chys y mwl yta'r snofel ar y chwn sy'n ein o wisdeg. Os ta mae gael y ffisrw tilifwhw o gwyn y chasliwcht. A sydd y ffei a sio. A mynd i eras dy ffei o. A nhw'n gwn ag o di. Agus cyn ta'n yma ty eisiau? Crwbag. Crwbag? Crwbag crwag. Crwbag crwag. Gwmada. Cwmwyd siach gain. As yn poch yn y sio sy'n ihan. Ach beth y ffalag yn Sbaen. Fe eisiau byw am orach? O beth byw am orach. Ddim ydy byw rwy'n y Sbaen, na hwnna meddyg. Ddim ar agroch. Dyn y tŵ dy chlon bacaniel yn sio? Bwyn i mynd y chlon y cnid y sio. Rwyd i'n hart, rwyd y chansyd yn mynd o Gaelic, slonio ac. Calum, rwyd i ein elystyd. Ich credu fain. Ich jach yn og, ich temis, ich credu gwy, ich gydawn yn fod, ich nid og, ich rwyd i'n hartar. Ein yn braf ffada bala iart. Agus na macaniel y honig yn sio, ceir fydd hen? Wel, hannig at y sio reid i fel arish, hannig at y awlaid a eidyn. Hannig at nos y sio, agos hannig at nos yn y lochlan i'ch na lwyb. So, chan i'n ysmyn che nula hwn, han i'n cynjoch, beikar mysgych sio. Ach, fi gat reid beladish haid is a chláir, we got it in a sklis mór is krog, yes to venir reading. Agus we got doen an tashias, we got the crack a lot to the gúrni ag crochvatrig. Agus dach gat soos se gaam nu gat in a shille soos in modig na penjag, dach a kleine kniel as a vuren soos a dashoch. De we goed nu wanneer trange gúrni hoos a modig na penjag. Har an mór an sloge dakel in jern. So ik Búrlinn í bhadach atá stoi agus tú peicha a chrúga pér. Mar a chanas at na pedigrís a bhéirla. So fi atá chleocha cróga sa sitsa sa seo, cos a byg a búrlinn bhain an chrúga pér a néid. Na sgwyd at fi reip ag néid ag achiad blion at iodig af sgwyd ga sy'n, fi at yn o malas sias ag éidin. Fe gerich yn gyma mór ach gan oes yn ta sias an. Reich skatans a reich Iasg, so trwst ydych bydata glerig gael yn siol. So, hwnnw chi, ffyd y siwtwr lle, ta dôrin agos, liwn agos rwnnwch na lwyb. Mae fel yn gwyddew. Rwy'n dagat sy'n dy fiog yn och, gwaeds na bad. Gwrw mil o haid o chwilym? Sy'n le.
Is moet je zo nog. En tu? Proeven. Ronnig, Kijk eens in. Dit is een Gaelic maar. Dat is dat trots nu. Bezig bij je. Dit is maar land vind ik met goed waar een Gaelic zeg niet meer geloof. Zo dan maak ik dat met zich gedien. Als je brohan heeft. Chicken bolga. Je weet daar. Nog ik niet. An longfaran toireachta ag teach go cála, agus ar chef de poisson sein héin ag réiteach grúpa portan chuilim le chuidir mawd. Seo haint ar a seachtain is grathigh an bblion ar wara. Tá féile ceol bara fest ar an ilian. Féile i bhrisin sa síomhnas, agus a dhúblin an daimne ar fannaid ar a seachtainna. Zal iets van hem nog wel zo kun je wat niet zorgen van dat hier rein. Hoe is dat niet restje gebeurd dat gedurig is maar dit nog hier rein. Hoe is het gewoon tegen steeds nu beter wat ze net zien dat maar heel hoe is het. We moeten ook jaar de dusje. Wanneer te go. Brian heel gedurig. Staan er dan uit. Ja. Ik je al nog dan net. Ja, richtig laat zo ook als lipsje gaan ze geloof hebben. Ik heb al loog maar. Loer maait niet gezien. Nee, ik doe een ventilator achter. Ja, goed. Chomid chun bláise áil go cheol agus go finta. Ní hen ceolráach seo bailach ra measú leis. Ach tá fíor atmosfér prohí agus an áirí seo necna trá. Tá dúmar go maith ar an héin freisin. Is cuidhá go 1,000 bheith seolta, agus is de sé dearmad íon é siúpladí bhí ar bádain le gairid. Bain an obair seo álas agus an fótín ar maidin. A chaithid se nach chuil Thomas a folaint, as gúil se gara an díru. Ní beg le baint an ochtar á leidir. Níl crán fáilte fós go bún nuhain, ach bíon jabannaí beag le díonna gúnaí ar léite bháid se. Chas muid ar phobal Gaeltacht an seo ar Ile An Mhaire ar macasáil go phobal Connemara, agus d'fhéidir me gar go mhairinn seo. Tá muid fós barcach gan seo, ach tá muid chun treabhairinn bhád ó chomhar agus tacaíocht. Níos faide amach ón mórthír na mar a chuamuid i riamh. Bígí ar Bairlinn nar a richas muid carrig lánghaonnta sí go dain san Atlantic. Agus muid fós a fear amach go bhaid mó a chuireach a seoil ar ísmuid. Agus or leis scéal nóir fóhead leir tros Húicéara ach beag achréile an chláidir siúil ar a deitréis a héineag i hamórach. Gurí ceandas na bailte is ála in éidir na raimar bmhóthaí na smaointe inis, agus raimar san go corcaig le John Creedon don the spántas Into the Light, beag san le fiscint ar imil ar a lehuirtéise de a nocht.